atongeria ba Meru kwanza kumeneria County Commissioner wa Meru bakiuga ni agutumira irio bia msaada kuringira ngabana Kiraitu ndebe. Kiumia giki kiri ntangurutano cia ward turimurika ward ya Maua iria kucherete aro iri nkurukia 30. Kiama ya kurungamira maguta Kenya niyo Energy Regulatory Board netumirite gwitia kwa maguta za beterori za Thaa na diesel na chiringi kenda kwambiriria Thaa 3 tuko bwanarua maguta jana nde kuringana na mpongeri eje taunini ya Motindo aja kendwa na chiringi 160 na ijiri na mangotore 21 diesel iendwe na chiringi 140 na Ithatu na kingotore kimwe nayo maguta ja Thaa zendwe na chiringi 131 nkobu maguta za beterori za kendwa chiringi 160 na ijiri diesel yendwe 140 na ijiri na mangotore 91 nayo maguta za Thaa zendwe 130 na mangotore 31 maua beterori yekendwa chiringi 130 na ijiri na mangotore 66 diesel yendwe 143 na mangotore 56 nayo maguta za Thaa zendwe 131 na mangotore 49 taunine Isiolo beterori yekendwe 160 na ijiri na mangotore 7 Embu yendwe 160 na mangotore 22 nayo Nairobi yendwe chiringi 159 na mangotore 12. Merianto baire bare barathikirwe ni muthetu bare moyo bakenjaga kioro chukurune ya Njuri High ntere cha Tharaka Nithi nionekete bairi baba barari bakwenja fita kwi 20 na nirio nthingo cha kioro kira barenjaga iramomokire muthetu jwethura jukibathikania meri yao nandi nikitwe nyombene antu bakwo sibitari ni achuka yeterete maromba na mathiko Samugashima ari na Nteto eje akeba. Na gande ni ya chukuru ya sekondari ya Njuri wadi ya Magumoni no Clinton Karani wa ukuruba miankata 20 na Eric Kimathi Mwaniki wa ukuruba miankata 30 bakomanite na ikubiago ukuruba egoro rira barari kibaruani ya kwenjeri nyari ya kioro ya chukuru enu kuringana na DCC wa sub-county ya Chuka Kaduda Hiribae bairi baba barari bakwenja tabiti 20 rira ruthingoro wa irinyari rururo kirena kubathika bare mojo ejuketi ngwataniro gatega atori barabara itigire mbu borichi na afisa bagwetega mitino ba county kuthikura mirino era igagito mochare ya chibitari ya rufaa ya Chuka. Waliokuwepo pale walipiga ukunga, majirani na vyombo vya usalama wakaitikia ule mwito, tukaenda tukasaidiana na wananchi. Na tunashukuru Mungu kwa sababu kufikia kama saa 8:30 ya usiku tulifaulu kutoa ile miili miwili. Ontobobwende ibotigete antoba mechejago bari na kithikiro kinene araba kuga bairi baba ibobarari achoiba mugate wa kirantuo kiremechino ukurukira ngogeno ya kwenja. Ni ombe Mungu kwamba azifariji familia zilizoathirika katika huo mkasa. Pia tunajua pale shuleni kuna watoto ambao bado ni wachanga. Najua tukio kama lile litawaathiri kwa kiwango fulani. Basi tuombe tu pengine kama kutakuwepo na watu wa kutoa ushauri na saha wajaribu kujitolea kwenda kuongea na wale watoto, kuongea na hizo familia. Kaduda na kuria akariba emenyagirerera bakwenja bioro tabibi kenda gutakiumira mitino nkuruki. Ajali ni ajali, kuna mengine ambayo binadamu anaweza kuzuia, kuna mengine ambayo hawezi kuzuia. Lakini pia ni vizuri tutoe ushauri kwamba watu wanapokuwa na mazoezi kama hayo hasa ya kuchimba,
tumetoka kipindi cha mvua, hata kama mvua imekatika, lakini mchanga kwa sasa bado hauna utulivu vile. Kwa hivyo washauri wahusika kwamba wawe wanatafuta farm ground, at least kibinadamu, tujitosheleze kwamba tumejaribu. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe, mbita wa Samuel Geishma. Muraguri uri nkuma kuma gĩcigo kĩa Mara kaunti ya Tharaka Nithi Musa Mateka Inyiro na thikintuko ya Naruanja kwawe Ntere cia Kabiru Musa uria ututigite ari na miaka 104 na akaririkanwa muno kumenya kwithirwa akithirwa muno ari na umenyo bwawe na kinya utaramu bwa mithega ya giuntwire. Akari na kinya atongeria bagĩcigo kiu ni bethirite bagichumiria kumuringeria aria bamugwetete za mtu urainyirite muno kithomo kinya kwithirwa atakinya chukuru. Mate Mugambi no Karima Thikone ja kurere mbare cia kibura wandia ganga kere gĩcigo mbunge kia Mara gatwingere ikwaso na mibango yonde ora murusaitani na maromba mathiko mamukuru Moses kana mushamatiki egeri kana mono Kainyiro mararugurua Thaa withire bwa mathiko kigongwana gya kuringeria baba wetu anko wetu thini wa rĩĩtwa la Yesu Kristo wega bwa kumwathani bulonjokia na kanya atori achore atongoria na nkinya ntu bamuchie barekinye na gutangirikana muchio yukenda kuona muraguri uri nkuma bakimwita kithikwa babu noe mukuru lakini baba uyu arari gitugi kia ng'ang'a arari gitugi gietu twinde familia nitwamwendete muno Kainyiro arari na mianka 101 aratwire kuragurira kariba gĩcigo mbunge kia Mara na nkinya guntukura kungia mona gutwika arari murimi na nari na uhusiano bwega na community. Ari ndagitari wa tradition urasabaga antu baingi muno kuma county mwanya nari mtu wa maana muno Kirenjo Nteke arari treasurer abegagira mbia nthaka na kurubara bagutangirikanite muchio yukenda kuringeria Kainyiro barenda kuonaga rwa maragwirera karagwa Ikainyiro na kio kirindi kira gigwikinyitie mathikoni mamakira mwituria nkatho na nkinya nkuma kathumba nkatho ire itatiga tongoria baraba gwigikaroni gikuna nyuma nguizia traditional ile ngala uthagane uthawega by the way traditional ile ngita kende etembetekerie ni thagwa embetekerie ni Kenya nuntu anando yo tunyaji mathibitari je twajumaneti onambi ona metewe to mage kazi extractagwa in a way ikina tuika modern. Huyu ni mtu wa nguvu nita munene for that 24 years nilikuwa na yeye na guteko nenda kanina kanene atanteragia ala kuna thina enda mwetaga Moses Mate a very strong man Kwanjuri Nteke yeye alikuwa kiongozi rietwa kana muchiaro Kainyiro arauga akanya kara Kainyiro aratigire no ankinya akaujurie turende agumate arari ntio turiagu kogu natia kwegwe na wasiwasi no ntomatiba inge na akaraitha una kwara ni utia nkwe gukura muno kogu agumate arari tukamenyera Kiripotera Weru TV kuma kibura kiri gĩcigo mbunge kia Mara mbitagwa Mate Mugambi. Ntuko ya Naru atongeria bameru kwanza batongeretwe ni munini wa Lentore Linda Kiome na ore ugochwa gĩtĩ mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Kailemia nebekete muchemanio na ikundi bya Ekuru kuma South Menti bakiaria ni batariretie kana ni bariterete mukana county commissioner wa Meru bakimuria kugairio bya musaada kire antu bonde barabari na obatu bakiuga irio bibi biriga wakuguna gĩsiasa rutererwa ngabana kiraitu konge na kuma kana ja Ekuru kuma egembe ya gatigati
ati ni bezete amwe kenda kwithirwa bagitwira mataure uguchwa giti kia mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambuka Ilemia bakiaria Ekuru babane bataririte kuri na gitumi kia kuthura mutongeri uria ukabaguna kimwingi na kinya kureta witi na mbere kiri mu Ekuru. Kikundi kia Meru kwanza batongetene Ndinda Kiome urethuria munini wa Nturi kigitikio gavana na Karambuka Ilemia agicwa gitikio bunge wa Ekuru na atongiria bangi mwanya mwanya muthenya wa narua bakinyite ndene cikomgwe ki South Imenti nikenda gutirimana na atongiria be Ekuru maraba ukite baba ingi nandi ibakugwata mbaru kiroto kia Senda Mbithikari Nturi kwa gavana wa Meru na jabetho bagikira rwimbo kuonania uba kuma ruterero kiraitu. Keng'ang'i generals ira tietawa generals itithamire na ibokare nara na president na gavana wetu ikenda betekaniria uria tukambiri gwita ngugi amwe nabo na Keng'ang'i karao kiagametia kau ati netage kare into bibingi at the same time mbesa iro kuona bakethiulunga acio na ngugi ira cionthe baitete kaburo supply o kaburo Priscilla otije yandi areru ya rugo rwa kitengela Priscilla kendia berere no agekira ende usiare wa berere sire we Priscilla igeta banki ni Nairobi ikyo thaa ibero ironera kweja kumatoka kuromba kuo twathuriye muntu ayi muntu aikiraite murungi ubugwa na thomete na nde oro tukwita kike wangu na ndi Keng'ang'i take kwita mbere kikeja kinyomo kirita mbere kikeja kinyomo Oria ikweria ra twanyunya twana itwanya kairo iria ra ukanga yaja lekore ikianyuire oria cieko mbeca cia sibitari kero jene oria na sisibeto batare wa mbeca meri ingi yo betare wa ere mbeca hizo chomire kwa national government ya korea na sisibeto ile isi yo kuona baadhi chaba kibona ngara ngiri ithatu inspect karati kidogo ikara kwere nonto kara kwere atwetere Mr. Nturi nange gwetwa ndambiro na wegembe South ndethira sibitare nene ira Nturi akite MP na CDF ango kwera mantu ndonerete ya kwerwa sibitare uyo jori maijambea na marere ndebe yakure keja gwikwara county headquarters na Arua igekwo alitingoge bakerwa baringire Keng'ang'i kura Keng'ang'i akona kura 10 mwangirie 10 ate thonkomete ndatumanerie goro ndinji na wero mbuge ora kwenda ndauga woni otenkwenda ndenda gavana Mbithikari Nturi gavana amana bubu iborite county commissioner Meru atigeirio bikuje musanda bitotumika kemandu jege siasa more than 13,000 tons jeirio bia relief bia Meru county lakini county commissioner wa Meru nuntu ni akwenda gutethia Keng'ang'i siasa hiyo chakula yote imewekwa kwa ofisi ya county nikenda Keng'ang'i etakana bio misemanio akiera njaganto na bio ende kuri antu bale gaitinaja kuri antu bale Meru county bagukwa ni mpara mpatie 1 week kama hiyo chakula itakuwa imeenda kwa machiefs kama itakuwa imeenda kwa wandi zetu tunatangaza tutafanya a peaceful demonstrations Meru county kutoka kesho tafadhali chukua uachilie wacha mambo ya siasa ya Meru county au utawezana kungina kuna ndika Karambuka Ilemia na atrimene Ekuru kumagishiko mbunge kegembe centro terwa muyo na kwithura gikira Ekuru wirane ati athuru akethura kibamenyera Karambuti atete stare cia thirire ndatigere aciere gwikuo na nde mami akwenda gwitobureria into buretera bukare stare bumuikie parliament ina into bire na rietwa rea were kinya parliament kinya ngatumira connection ciakwa ndebo chuire into bire rieta wa vinono ndebo retere Nkiripotra Weru TV bitomudhuri Muriuki
Kikundi kimwe na rietwa Meru Young Tax for Raila Odinga ni bathithite muchemanio nterechelare kiretagaria ria kuringira ndebe mutongeria uju wa ODM rungu rwa mwaburi jwa Azimio hamwe na atongeria baria bachumiritie MAUREEN zazane mutongeria wa Ntuba Mawathe Mike Makarina baba inge bantu bagitariria mawega za gutara Raila Odinga za rais wa batano wa nthiguru ya Kenya. Nicola Chabare ni agukari MAUREEN ja. Bring yourself here. Nikiri kigomana okiagio kujiritwo entuo ya muthi ni imbeombithi bakuma akaunti ya Meru muno kiragi kuthuraniritwo etaoni ya Lare gikimenyekana ta Young Tax for Azimio na ara bathire na mbere na kurikana na atongeria mwanya kuma kiringwataniro ya Azimio wamwe na gutigira ibakuthi na mbere na kwaraniria bora bagatigira ibakuringa kampeni cha gutetheria Azimio hewata utongeria. Leo tuko hapa na tulikaribishwa vizuri na kiongozi wa hapa and national leader kiongozi Makarina. Na baba alituambia tukifika Meru tuangalie kama Makarina hako na vijana ama ni mtu tu wa kuongea. Lakini tumekuja na tukashuhudia, tumeona Makarina hako na vijana na watu wa Meru pia wanampenda. Tuye tekeba abwe itoboera tere ibwendi. Na ibo ntokona vikari ya Weru okoloke lana ba okoloke rakenoti tukomba okinyela Raila tukomba okinyela Jaoko kenda tomba ko yakebwe tunyunyanira zaina babwe. Kiriki gomano giki baeko bageria abura komba kuruthika nyuma ya kithurano ya tariki 9 cia mweri uju wa 8. Mimi Raila Amolo Odinga hapa ya kwamba Jaoko Oburu waranwa mutongeria agwangwataniro ino ya Young Tax for Azimio na thire na mbere na kuonekana akiringira andebe Azimio akiuga baina moroto umwe gotigira kinyambe ombethi bakuguneka wamwe na atongira babangi bagwatanira na Ntububu. Azimio Young Tax, kazi yetu, misheni ambayo tumepewa na baba na mama ni hii. We have to make sure kuwa ile kura ya baba na mama hakuna hata moja italala siku ya tarehe 9 ya Agosti mwaka huu. Na vile tutafanya, kuna mpangilio inaitwa adopt a polling station. Sasa wewe mahali huko lazima uhakikishe kuwa kila kijana ambako hapa umehakikisha kuwa umeenda kwa kituo na watu 10 kama ni kidogo. Uhakikishe kuwa wameweka kura. Baba anasema kuna 4 ministries zenye vijana watapewa. Sasa si hata sisi tuongee na baba alafu hiyo ministry moja lete huku Meru. Vijana wa Meru wabaki na moja, si hivyo? Na hiyo lazima tutafikisha. Tunaomba youth wetu vile mmeshikana mkae kama walemavu. Sasa hivi walemavu tuko na structure kutoka county mpaka government ya juu. Tuko mpaka mashinani. Na nyinyi youth, kwa sababu nyinyi youth ndio mnapenda walemavu. Vile mnatupenda na nyinyi mpendane hivyo hivyo. Na njia ya kupendana ni sisi tuwe kwa Azimio. Munya ni mtoto yetu kutoka hapa Meru. Hako ndani. Kila mtu hako ndani ya Azimio kwa sababu kuna pahali Azimio itatufikiza. Batu antobembe muno. Antobembe muno. Kenya kwisa. Udebia tobirembi? Lakini akere Azimio ngona kwa bia tobirembi? Tibyo kwenda agende bumise inyadora totenda Raila mbere laito change no tobe bia to bibi yego. Kumalare Gembe North, Beton Class, Chabari. Ni kuma kiriro kwa norone otukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto nkuruki. Anto beto bakira ngondu bita wanjeni fakaka nkonini kana mama Empress nini nkorombe etikia MC akira ngondu wonde tariki 9 mweri wa 8 inchiritaniritie okuritera ngwe ngakikisa sibitari cietu ciena ndawa mwana wakira ngondu athome mo youth mwekoro ntiwa na Ntuba Mawathe ngakikisha bakwa empowered na maendeleo yange ya maingi ningokoromba na iteyo kinene ondingere kureku tukuria akira ngondu turi amwe. Raundi MCA ni mama, chagua maendeleo.
wenda ntumiri yaku ta eje ringa thimu namba 0705 247786. Ule. Wa, anko, kwani sikizi ng'ombe itani sere ukikamua? Saidi. Hii hata imetoka kwa gatune. Lita 10 na bado unaendelea kukamua. Saidi Kumbe shida si ng'ombe, shida ni sisi. Shida ni sisi. Angalia. Joy Max Dairy Milk. Kiyango leo mimi naoga na maziwa. Leo na dive kwa maziwa, kukunywa kuogelea huko. Joy Millers Limited ni athondeki ba irio bia ndethie mithemba yonthe na nkurukini bakuthondekagira all stock meal iria kareta ugaruruku bunene kiri ndethie ciaku na Joy Max Feed itikugwithia kinya nini. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection cha kiu, ironda bya kiu, guchumbura ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge kathumba Kenya yonthe. Neontapamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kwina agwe kanoturingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Yetu sako ni ukugwata ugeni kiri M-Banking na arana weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki aranire na atugo kurokera info@yetusako.co.ke kana turingira thimo kurokera 0111038000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masoko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha KKINYA. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Don't miss Africa's most prestigious soccer tournament, CAF Africa Cup of Nations 2023 qualifiers live on Star Times. Soccer heavyweights Ghana, Cameroon, Angola, Morocco, Senegal, Cote d'Ivoire, Uganda, among others, battle for a spot in the competition. From 1st to 13th of June, catch all the matchday 1 and 2 live action on Star Times World Football, Sports Premium, and Sports Life channels from 4 p.m. Renew your Star Times subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet Aerial Decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite to catch all the action live on Star Times. Arungamiri ba Meru Cooperative Forum eriani forum ya gutetera mendekithia na mobatuja society chionde Meru amwena sako chia mbecha society chia iria chia kaoa marigo majani housing miraa idhongo avocado boda matato amwana society chionde chia Meru iba kugugwata ugeni kire uruguria bwa forum eji mambrajaja wambirwa bwa forum eji ni jantuko ya Jumatatu tariki 20 mweri jwa 6 mwaka jwa 2022 yenine gia Kaga Methodist Church kumatha inyachia rukiri mugeni wagete wa kethirari ngavana Kiraito Murongi bwinde ni bugwati ugeni. Meru Cooperative Forum Official Lounge.
Kambuni ya Raino Mabati nĩ chitanĩrĩtie gũtigĩra kĩroto gĩaku gĩgũkinyanĩra. Nĩ tũgũthondekagira mabati kũringana na wendi bwaku arĩa ũkuonokia gĩcunjĩ kĩa 25 kĩa mbeca ciaku. Nĩ tũgũthondekagira rangi, ũranja na mũng'ana kũringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kĩrachi kĩa igũrũ burĩa nĩ amwe na gũgũkinyiria mabati gwaku mũciĩ ũtheri na mpũya ja Kenya. Tũrĩ na mabati mĩthemba mwanya mwanya jarĩa nĩ Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile na nandi tũrĩ na Espana Tile ĩrĩa ithongi kinyankoroki. Raino Mabati Factory Limited ĩrĩ nandi Meru. Tũriongere nyomba yetu makutano Meru, njĩra-inĩ ya Meru Maua. Nandi tũrĩ na mũtaratara jua kũrĩa mabati pole pole ũgeta gwaka. Nkoroki no wĩke kana gwĩtia onda yaku na arua kĩrĩ page yetu ya Facebook Raino Mabati. Kũgwata Nteto nkoroki tũringĩrĩ gũkũrũkĩra namba iji. Meru ni 0740-229609 na Kitengela ni 0729-628199. Kana turiongere mitandaoni ya Facebook na website Raino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Munene wa ngabana ni baubwi am your servant. Na gutibwiri kwithira kwina bureaucracies cia rira muritingwe akwenda kuonwa imwandikwa kana imunene wawe ibwanene bakwa ini muritingwe wenu kithirikari rekirite ngabana atwire akario murungu munini ngabana atiumba kuonekana na katero bureaucracy iraithere ryo ngabana akionekana ni muntu wa kawaida na ngogarita mbeca kana watumira antu bangi very close baki family ki biashara na kingi. My promise ki baubwi medical intori arenda cooperate an open door policy ya kuwetawa ni anene bawe ya babu bundingirite kura ninkwenda obu promise no bwashwa ki wathani bwakwa kwampa nafasi nkandiziginate ntuko ira on first come first served basis. Mundu twatimana wiyinga mbita obisine ntuku fulani na mundu uroke yari wa mbere mwenkona utembuki in advance yana utwe ko bombukita appointment no ndete hospitali ni obisi ya service kirianto ni obisi irambwiri ku interact na babwe aringi kura na antu bonde from all walks of life so kangwa ndo obwashwa hati nka accessible bwambona ko ensure ngabana miru ni accessible na kuonwa ringa kura kirimithikari nturi tariki 9 mweri wa 8 ni kenda ngabana aomba kurura matu yawe umukinyila umwira umwathakirira urabwenda tuwatanira tukuria miru twinde pamoja miru itanana tura mithikari nturi tura waruru kumiru. Wodi ya Maua nĩ ĩmwe ya wodi ĩrĩa kĩthurano-inĩ gĩkĩ yonekete gũkuchĩria rombi bagĩtĩ kĩa MCA baba ingĩ bagatabarikia arĩa mwankĩra nandĩ kũrĩ na arũiri nkũrũkia 30 wodi ĩjĩ ĩrĩ rungu rwa gĩcigo bunge kĩa Gembe South arĩa kagitene gaka ĩrũngamĩri nĩ George Muthuri ũrĩa ũgũchũa gũkaria gĩtĩ kĩawe gũkũrũkĩra tigiti ya kĩama kĩa UDA. Mwandĩki wetu wa Nteto Wini wa Kĩng'ero nĩ akarĩte nthĩ na bamwe ba rombi gĩtĩ gĩkĩ gũthikĩria ũgambi bwao athikĩra kinya uge na mateta jakari gĩkĩ nĩ gĩchunjĩ kĩa mbere kĩa riboti ya mwanya ntangurutano cha ward harĩa kiumia gĩkĩ tũkũmũrĩka ward ya Maua. Tukwirĩrĩte kĩthurano kĩnene kĩa mweri wa 8 ite mwanya mwanya bionekete bina ntangurutano inditoma na ite kĩa MCA nĩ kĩmwe kĩa itebi itomũrĩkĩte wandi mwanya mwanya kaunti-inĩ ya Meru ira cionanĩte ciĩna ntangurutano inditoma na wandi ya Maua nĩ ĩmwe ya wandi ĩrĩa ĩkuchĩlĩte arũĩri ĩtĩkĩ arũĩri nkũlũkia 30 bonde betũtarĩria wendi bwa kwĩthĩa betongerakia wandi no mbere ma atumenye wandi ĩyo yongwa nkũlũki. Wandi ya Maua ni wandi gĩcigo-inĩ bunge kĩa Gembe South na Konende na aringi kura nkũlũkia 16,000 baraba iciandĩkithĩtie.
MCA wa yoka itenekani Mheshimiwa Muthuri urainya onenio wendi bwa weta na mbere umetongeria na kiama kia UNDA. Beta wanjaji Muthuri Mutuma MCA Maua want bethirite ndi MCA miaka inethiri tutwete kuyura yo etano ndiromba kura cia MCA na kiama kia UDA. Tukethira tukiaranirinya na ura wari kwa mbere ya Muthuri niwe Mheshimiwa Duncan Kangwana Mereti ura wishumirete rengero ironero na kiama kia Mbas. Ni mbita wa Mheshimiwa Duncan Kangwana, former MC wa Maua Ward na aspiring candidate wa mwaka yote wa 2022. So nketha ndi ndebene tariki 9 mwezi wa 8 mwaka yo Maua Ward. Ya ndari kuo dokumenta through election. They are dedicated after the former MC wa Thaa 2013 aro pass. Ndio ndatikire over na ndari tangu mwaka 2017 kwa kayo. Itushwanite ni mwechi ambarathira chichiumirete kwenda kurita MCA ro eteneka iteneka. Rito mbeta wa Riki Gitonga kana Riki Irinya Gitonga kuma Maua ndeso eteke MCA Maua Ward. Dhaito itete kwa municipality kwa tureta tukiwa MCA municipality. Ndomi ya kiama kiota PPD, Party for Peace and Development. Mimi naitwa India Mude Bilo. Mimi ni mkaaji wa Maua long time ago na mimi ni aspirant wa Maua. Chama changu ni chama cha Nopeo. Betawa Isaac Muredhi kana sire oje no maria derombete ke MCA Maua Ward. Wandi ya Maua ni rais kene muno na urimi na biashara ya kimera kiamira. Tuwatanero yonkuretera gĩcunjĩ kĩa biele tuthonje mirandire bwithikite rungune rwa MCA wa Kaitaka na tuthikirio gambi na wogia bwa kariba Maua. Ngoye MCA ora kunteaniri ne ono to barabara imo itebwethitwe na wete atubwethire lakini atubwethirite ko na moto tena stima manto yayo. Wini wa kinyero gĩcunjĩ kĩa mbere kĩa ronoro rwa mwanya Ntangurutano Shawandi. Atongeria kaunti-ini ya Embu batongeretwe ni uria uguchwa giti kia ngavana kaunti ule ni kivutini bonanite kurega kung'anirwa kwao ni rwang'iro gima kaunti-ini u bakiuga matibitari jari Antoni ateke kwa kagita nandi mabisa bogima kaunti-ini u ni bethirite bari na mugomo bakiregana na wagi bwandawa amona kinya mathaga jangi ja gitumi ndene ya machibitari. Rita Mwaniki gatumenyithie. Atongoria ngurani a kaunti ya Embu ni marakomithia ugondereru munene uria uri kuo thiini wa kaunti ya Embu ruvonge rwa ugima wa mwiri. Leni Kivuti na uria urenda giti kia ngavana wa kaunti ya Embu ni urauga ati mathina mama monthe maumanite na gukorwo ati ruvonge ruru rwa ugima wa mwiri rutongoretwe ni andu matari na wendi wa kuthondeka uria kwagirire. Gwa kavinda gaka mautungata maurigiti thiini wa thibitari cionthe cia mwingi thiini wa kaunti ya Embu ni makwamite kuona thirikari ya kaunti ino ni remetwe kuriva mbia iria arigiti aya marenda na iria ikinyete milioni 700. Health katika Embu imekuwa kilio ya wananchi wote. Na mimi sisemi ati health ni Wambora, kwa sababu labda Wambora alipata partners ambao si wa development. Tari vinge tushionde kama hospitali zinafungwa, hiyo sio haki.
na varia mwene giti wa kiama kia ODM thiini wa kaunti ya Embu na uria urenda giti ya seneta wa kaunti ino niwe Moses Wamuru arauga ati ekari a kaunti ya Embu aria matari na uvoti wa kuthi thibitari cia andu kiumbe nio magukorwa makiumira makiria na uguo kuuria thirikari ya kaunti ya Embu gukorwa ikithiria mathina maria mari kuo ma arigitani wagi wa ndawa na ithimi cia vata. Ngoro yakwa niregwekirira narigwa thibitari cia vingwa muthini wao no ngacoka naroria mweno ngakena ngamenya kivonia kia Embu nikioneka tweta atongoria tunaicia cari niturageria kwaraniria na thirikari iria ikuo na niketha maundu ma erothi macoka. Na varia atongoria ngurani maravurira Ndevereni Kivuti akienda giti giki kia governor makiugaga ati ke nwake uri na uvoti wa kuthiria mathina mama monthe maria maragumira ekari ya kaunti ya Embu. Ni murenda ndawa mathibitari cioneke angikorwa ni turenda maundu monthe mavue mondhure na muthurereni andu wetu twareni gwe tukabira Jubilee thibitari yetu ra mbige ni mwesera mbige mathina metu matikabirwa raisi makabirwa governor. Ni maragia miario ino mari mwena wa Musagori gicigo mbunge kia Manyata kuria mari na mucemanio wa mwingi wa kampeni cia kiama kia Devolution Empowerment Party. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Munini wa mutongeria wa Nthiguru na uria uguchwa urais na tigiti ya kiama kia UDA Dr. William Ruto ntukanarwa na ikite muchemanio na biashara bakwendia mitumba thokone ya Gikomba muciine jwa Nairobi. Nkurukiruto nethiritwe akiamukira bamwe basiasa baria batonyete kampeni ya UDA kaunti ya Meru bario Edwin Kiongozi, Edwin Mutuma na uria wizikene muno Tandangote. Nayo kaborio ya Raila Odinga ni ambite kambi kaunti ya Makueni kireta gari ya kuiringira ndebe onde nawe rais wa Nthiguru ya Kenya Uhuru Kenyatta amukirete rongo ya kumutea ni ontobwa matagaria zera thirikari ya wezo kete gutigira kuri na weti na mbere kiri mumbere jwa mtumuka. Without him, a lot of the work that we have. Rais Uhuru Kenyatta muthenya jwa narua ni amukirete kewa ya kumutea ni ontobwa matagaria zera thirikari ya wezo kete gutigira kuri na weti na mbere kiri mumbere jwa mtumuka haria ugete bobo bware bomwe bwa wirane buria ojoritie. I wish to express my deep appreciation, asante sana, for the award and to commend the Gender is My Gender campaign for this noble initiative, which is indeed an inspiration towards our efforts of fulfilling our promise of advancing gender equity and equality, empowerment of our women and girls, and a cohesive, inclusive society, both here in Kenya and on our African continent. And I also wish to commend the Gender is My Agenda campaign for the remarkable work that you continue to undertake, keeping the African Union's solemn declaration alive by monitoring its implementation, thereby ensuring credibility and reliability of the performance of a country. Nayo njuri ya Azimio keyetongeretwe ni Raila Odinga ni ikite kampeni chiao kaunti ya Makueni arabonekanete muno bakimeneria munini wa Rais William Ruto na kuiringira ndebe. Tuko na tume ambayo inahusika na mambo ya mipaka katika taifa letu lote. Kitu imekuwa ni ya kwamba wameregea sana. Lakini hii kazi tutafanya kwa njia ya haraka kabisa ili ijulikane mpaka wa Pwani na Ukambani iko wapi na watu waishi kwa njia ya urafiki. Ama sio? Sio sawa sawa? Hata ile stima ambayo imewekwa pale tutapata suluhu yake. Sawa? Watu wamekuwa kilia sana, tu wanyama wanaua watu na hakuna compensation. Mimi niliona mwenyewe kwa TV huyu Ruto akiongea akisema ati kura zangu sinaweza kuibiwa, nana anatetemeka, hata mdomo yake inatetemeka kidogo. Nikasema huyu ni yule alikuwa anatukana watu. Sasa pilipili yake imemfikia. Alikuwa anatembea Ukambani na anaona kama yeye ndio kingi na mfalme wa Ukambani. Ni hivyo au si hivyo?
kagiteneo kau nawe William Ruto nekete gikaro na biashara bakwendia mitumba thokone ya Gikomba muciini jwa Nairobi. Hii Kenya iko na watu wako na kiburi na madharau. Ukisikia kiongozi anasema wale watu wa bodaboda na mkokoteni ni takataka, ati wanatuambia ya kwamba ati biashara ya mitumba ni biashara ya nguo ya maiti. Sio ni kiburi mbaya na madharau mingi? Hii mwaka ndio tutamalizana na kiburi na madharau. Siasa imekuwa ni ya viongozi na kutafuta vyeo na kutafuta mamlaka. Mwananchi anatoka hapo bila. Safari hii tunasema jameni, tubadilishe. Hii siasa iwe ni ya mwananchi, maslahi ya mwananchi, matakwa ya mwananchi, na vile mwananchi maisha yake itabadilika iwe bora kuliko ilivyo sasa. Haria nkoroki amukirite bamwe ba siasa baria batonyete kampeni ya UDA kuma Meru, baria ni Edwin Kiongozi na Edwin Mutuma. Jambo la pili tunasema wera ni wera, biashara ni biashara, ama ni aje? Kuroba kuma marimanti ntuku ya narua ne bachumirete na gutetera kiria bakuga ne wagagia na wagibwo karia tauni neu ni aria nkuruki boroterete kiara umwe wa mabisa baborithi na ritwa Meja Kimaita bakiuga na ethirito ya kibanya maria na njira mwanya mwanya. Nkuruki ne bamenerete utungata gituone kia borithi kia marimanti bakiuga kinya baringa riboti gotwe onogaga kuthingateria mateta jao. Ospidi wa Nteto Robert Kimanzi Antonio wene kirete wirane ati mateta jao zakathikirwa na ngerekana kwithirwe gichua. Paul Kabithe ni atumirite ripoti iji. Barorunganite muthenya gwemthe kurwa baba thoko ya marimanti na ugwikira bakugi kuthanga ibamwe ba mabitha maborisi kuma gituoni giki kia ngwemwe. Marimanti na menyere kunyanyasa akaba marimanti ne batikinyo chokwe na unga chokya nkero bari thieta no ndonyo mvira bambe ngata osi ati nanda kere ambera goma na mukonyo na tiebwo komenya utiebwo gatetha kanabu maskini ya moka bako thiba kwandikithia twabajire twabaoria na tabwerwa bau gato bakutiga namba cia thimo bagetwa twetera bagetwa batetwa eniro tokuria tiogo tore koro gato kunyanyatwa no tutie na mbeca o tie ciarethi akanenkerwa mbeca wego tena mbeca wego okaorogu muntu nako gukumwa inge twathokia mwamba na itwa mugwete cau na twari kirindi kingi na chibo na ariogo na anti ba ariogo na twamwira ngwemwe arithia karekua ende tio tukathiku ito tena akija kuya kwira muntu mwamba ngwemwe ni twamugwete na ndigo na athia rekua ibu tukuria ndi thirikari no ina tega tutethangie no ya ngwemwe inge na gwaturi muntu urithia karekua waijwa akarekua na tatu bunge borabo wangenteti wagia botungata bwega muno kiri mobisi gituoni giki kia marimanti mwekoro na bateri kwayo ageteo tanio ndeginwa ndaka muntu na bateri kwayo ageteo wana wegu mwekoro kani mware. Respect is never bought. Tetegeria muntu ora kunyanyata nto bataoni taoni etie mundu akulema totie mbori cia kwendia kore mtu aenda yanguo kore mtu abora nguo kore mtu aenda yankima kore mtu aenda yochoro wendi agento gyakwe wathi watunwa ngwemwe wati wanambi nda turanda thingwe mwenderwa watanjira uchoke no ntotie lete 100 1,000 lete 2,000 ikonda ruta 2,000 na ngothieta geteya osiesi na spindi bondi betwe baya batwere marimanti maketi boto gatora kena totake thingwemo no ntona wa thingwemo ukera munene alisema wathiogo utana mbeza rero munene alisema rundi tafute 5,000 na totie na mbeza nana totirera muru tokombora ta nyomba na totireta ile ndo tokaragwa gutoreto maskuota na marimanti na iki tonto bakuria tongoria baona mono county commissioner wa county ya Tharaka Nithi kuthungira Antonio Bo oti pindi na borisi yake nubatikania bekamba ibachoke kamba commissioner naye ingirie manto mama nonto akori bainyira ba marimanti totiena gya korito tore baramba gwera
Osipindi wa Tharaka North Bwana Kimanzi Mwangangi akitheria monto mamothi barikitie kugwata na kioro kiririko igikurungura. Mtu tutaweza sema huyu hawezi shikwa na sheria. Sheria inakata mbele na nyuma. Hata kama ni police officer amelalamikiwa, kama mama ako na malalamishi kuhusu police officer, sisi kuna mechanism tunatumia kuhusu malalamishi kwa police officer. Nataka niwahakikishie ya kwamba mama atapata haki yake by the end of the day. Na kila kitu, kila mechanism iko sawa kabisa. Sisi hatutaki mwananchi yote aende akisema ati polisi kuna wale wakifanya makosa hawawezi. Sisi tunataka tusafishe jina yetu ya police service iwe ni kila mtu ako sawa kwa yule mwingine. Nkiripotera Weru TV kuma thokoni ya Marimanti, Betro wa Paul Gwakabethe. Rogo chwagitike ungabana kaunti-ini ya Mombasa na tigiti ya kiama kia Wiper Mike Mbuvi Sonko netete na mbere gukara mundune kwethirwa agetikirwa guchwagitike kionde arumiri ba igamba ore ethiritwo akirumirwa ni igamba ria koti akiare mutongere wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na ugite igamba ria kwethirwa Sonko akethirwa rinde bene kana atithirwa ni bati kugitwa na mpwe kenda kumwakanya kagwita na mbere na kampeni chawe kiama ya ABC nerigeri gutumiria etwa ontuko ya Ramisi ya okay. To have a response by end of day, isn't it? We prioritize due tomorrow for hearing, not mentioned, for hearing at exactly 11 o'clock. That's right. 15 minutes for each matter. Issue is simple. What did the returning officer do right or do wrong? Did the returning officer take into consideration the right considerations or the wrong considerations? No stories. Mahali tumetoka sasa hivi ni pande ambao ni set up na IEBC na mwenyekiti mwenyewe my friend Chebukati ametoa matamshi. Sasa the first thing I've instructed our teams is to raise what is called a PO, a preliminary objection, and they will serve the IEBC team. The matter will be heard tomorrow. Time is extremely of the essence. Tumesema hata mambo ya consolidated ya Wiper na Mheshimiwa Governor Sonko so that the people of Mombasa are not disenfranchised. We can even quote the ICC cases. That's why our friends, the President and the Deputy President, were able to run. Governor Sonko has an active, I repeat, active matter before the Supreme Court. And all other causes are subordinate to the Supreme Court. Tuache mambo haya. No, I'm asking you a very simple. Do you need orders to clear anybody? No, do you need orders to clear anybody? Siasa cha Bore na gicigo kigima kia Bore ni chionekete kujukia mwerekera mambura neza kweza na ye wachukurune ya mbuju kiri mambura jaja rombite pia MCA na Kinya MP ni bathimene kathario umwagitariria kiroto kiawe kiri akariba ntereu mawira kirigia na chona njira inkinyaniru 400 kamwangiri 50 wena mutiari oe Nekire mambura ja kweja na yewa kana prize giving skuru ya mbuju primary wandi ne kizima gicona ke Bore na re aciari wamwe na akari Bore tugitumie kinene ga gwikira kithomo na ukika ne kenda gukuria ntoro wamwe na kaunti ya Meru. Thought become things kirathuganaia ikioeja then pongere kairi mbonia chore baku batano na ngakwira gugori u improve ata skuru kwa utombe kuongera gantu kwatuika nande twina project chikureta mbecha skuru kukethire itukumbe kuria balance rate ura kubatere itukumbe kuhakikisha tutochumbura musiari mono tuchumbura mochiari kumutindika mantune ja kuthoma weje tonto bokubekera mbio thomo anto beto bubo kuona toronga mete ajo okaja kwetha tutonere kanya ga kuthoma tutenga makwetha twina inye kurunga mamerenu kwigiteo gikinene muno yabo kuona mwana jojo umete ntorene akeja gatokirire skuru. Siasa cia wandia kisimo omwe na cia gicigo bunge kia Bore na ciani gwete mwanki mamburene jau na aria atongere kathomba baikindite ni kenda kuimbira kiatho kiu kira gikubanganitwe ni John Kimathi uria ni abitha munene wa barabara kaunti ya Meru na uria ni mukariite wa skuru iu bairingirite ndebe anene. Ndiromba bukejo mpakanya
tugwatanirite na mheshimiwa Kinoti Gatobu na atongeria bara bangi bantureje na Kimathi tumbe ikuona tukureta tikiniko school aja kendanya baba betu baumaja mbujo bakona antu bagwita kira burambikitire ndarare muchujo na kiama ke UDA ibwambikire ngoge lakini tutombere kombona ibone oro gwitire lakini ntakwira nkoro no ndetayari kubwitira ngoge na nkwenda kuburomba na gitio giki nene antu betu bombetekerie ntongerie DMCA kenda bionde biria bona Kimathi akareta bigakurukira njara ene njega cia muntu bugwitikia jo wentere mwalimu agende kwere anene hakikisha utikana getu kinya kamwe kwamba kuta skuru tontu bakwaga mbasari ndombere antu betu na antu kwende bene burikane mwalimu niko na tiketi ya PNU namba 2 irio twinde twi number 1 lakini murungu nwa kumenya nwa kuluka unti kwini moya kibangi bonde indi ndiuwa ngwatie ni maromba nontu mwathani no ichi nkoro cia tongeria komba kumatoka kuma naja kalimba bitie mbitange nare kithima matukange roire ngatega mirandi yetu ni kugeta atia ni kuendelea bugan supporta bugamba kura chenu tubetu tubaba ingi bambirire gitumi ndagire kura cia governor ntejire kitharimo na kirira na mbwire bunde kireno ntwaguchunga gitine kira ntejire titharimo bienu teta santo betu bambujo na rire ndiromba gitikiria bwampete kaire kya MP wa Bore kenda tuendelea kurita ngugi yetu ya Bore nacio siasa segete ungavana kaunti ya Meru ititigi nyuma baingi batongere MAUREEN jau bakiona ni Weru bobo kugwata mbaru ngavana wa Meru yakira itumurungi mukurujo nenete mbali nikyo gitumi agwita akarande akauga kwina vision 2040 ciari bambujo nkirekia bwambikia ngugeto gwatekere murungi jara miaka ingi 5 bombo no ntuito kuiye na ngugeno rutete no rutete no ntu thirikari yao ya King'ang'i twenyumeku kotari na cancer center but kireito na thite manto ja maingi na ndabwire challenge ya kireito ni imwe katije gwikatha muno na Kimathi na bwire ara ndire ya ntukwira kireito akalita ngombere kama wantura nete anaye muno eringetuma kodero kerimini rojene kinya onde konikiria kirokodero kerimini rojene kenda mheshimiwa Kimathi withogi prepeaga nonto bakweja kwa kirokodero gikinene 2027 ngiripotra Weru TV kuma Mbuju kisima gisiwona keburi mbeta mawira KKINYA Hagwati mbaru baure ogochwa giti kia ubunge tigania West Dr. Clemi Mweria ni bethiritwe bakithiurukania na ntura cha gicigo kiu bakithomithia muingi mawega ja gwika thiri kimerene giki gia siasa. Hagwati mbaru baba baria ni mbeu mbithi nkuru kine boretia kari kugwata mbaru Clemi bakiririkana mantu ja mathongi jaria abathithirie ndiria ari mubunge wao. Clemi achokerete rwirone ruru ari na tigiti ya kiama kia mbasi yui musafara yuanthuke mbithi maturene mwanya jone bunge KKINYA West baibarea bawete mbaru bwani ndaitari Clemi Mweria orokina neteke muyumbe untuko kithurano nekiyite bakithiulunkania matura na mauritania siasa cia thiri na ukirie jone bunge okiu twendre na ya Dr. Clemi Mweria youth mashinani movement tuwaita tigania West yonde tukielimisha antu betu maana ya kuringa kura na njira ethere na njira etena irumi na boria bakunyilia kuria muno nthuke mbithi baciatire na batio tumarwania siasa boria bote bati ciuthuranone oni burangenda kuwa ndi kijana kenda kuwa batwe turetherete tukenda kampeni ethere tuterende utumirwa iwana siasa tutatorwa nchobi kenda tuwira barabange batu turenda kuria mujumbe kana mutongoria ora aina maro ya vijana moyone yo batu vijana itu tumaro bobo ene wana siasa na korwa nchobi na korwa intobibie tukathogwa kwera bwana mwana nore kwa mwana siasa akere nga siasa chiethe ka chaina tena betu batu tumairwa oni ngeta tukaorwa vijana tukaorwa na orote bie muntu anabio lakini turenda kuwa kumaruare turenda siasa nje ya Clemi Mweria kuluki batiti tinya kuringira ndebe ndaitari uyu Clemi Mweria thaitu wateni mbaru Dr. Clemi Mweria tumunkumie atwoira na beto bara bathomi batingwe pamba weta na murema no to bara baikuo batichinya murema iko ibathomu lakini batichie utethia nto apart from CDF tukiringa kura tumenye ikawaza chala mtu tata mtu maendeleo turwa to chala maendeleo beyond CDF teboloi maendeleo beyond
CDF teguo koguo nĩ tũringa kura na ũme na tũthure mũndũ ũrĩa tũkũmĩambi atũtwĩra tũtũkana mantu a CDF age kwĩna mantu maingi muno era mwiri aretete na yara planete kureta na utonge wanana na mwiri nonto rira mwiri aturuta ngwende na constituency tutigania West mwekoro kena ritana iria ngwena NGO na ndona zibaba inge kwa ubato mwiri aturuta iria ngwe mwekoro kenwa imbo support na njarerenge kwa twekane MP baile twena bondene ya Tigania West. Nkiripotera Weru TV kuma Tigania West, Mbita wa Kelvin Kimathi. Au no twakinyira mutheto wa Nteto chetu cheru Ithatu, Mbita wa MAUREEN Kinya, mwana neto mathithio ni MAUREEN Kome. Good night.